Daini ndai mungkanggo sajan geraku lusangwai ngayako. Greg sang pandai shingi mishani. Mera kaloy shi lusangwai. Greg sango wini a lam rabe kangdai Greg sang remjo. Daini ante mera kaloy shku sajan a legal access, legal footing. Daini mungkang bago ngamatere. Mungkan ndai pe. Meshabe jo aida. Skong kundan sa shimnga o sondai sum sing lumu go Greg sang te seng Greg sang na re mung kang ka be meshabe jo ai. Eri mu sadang go mdu isu be kungla o shwe nangai pe noku ya. Ndai mung kam be jo na ama so mai. Yang kra kuna shilata go luma te rai. Ngayang go adam go sadanga ka ke madat de shwe sadanga luhu go tu madai. Daini ante yubak mera kaloshku sadango legal access gain control on earth. Temjo mungkan insago adam tusha mera kalore ante maka yubak khatsume ni remjo mera kalore mjo daini dai muluai mungkan pe adam je meshabe jodi mu sadan la go tuba dai nganang dai sadan la ta go na pe dana mtu Mesha go akang aya jo ai ngu phe madu nam tu Daini madu Yesu na mesha wa tai ra re madu Yesu mesha ntai yang ndai mung kang ga be legal access nga shi wo tayawin I tara shang ndai ka ta de shang wa la Greg sang go mung kang ga ti ngo ngai na re ngai thit se ngai nga ti shi ka mai ku ko lo ndai Greg sang a tara go lo me wi ni cham lam tha I wi ni ya tara nga re jo Greg sang go nyen khu nga anai the si ngolo mai galo I think she wa ngolo ha galo re ti mu tara shang legal right and legal access the glory jo dai ni madu Yesu na Greg sang renga di len Maria kan go na shingai wa rem jo dai ni mesha pe Adam pe phane go na akhang ya jo dai pe akhang ya pe dai ni madu Yesu go wa la go ai gra go re u dang go si kham na si du be ong na ante mesha ni sumat dai authority akhang aya dominion de Daini madu Yesu go wa la kau lu re nga ka re dai ma jo madu Yesu si kham na khung rot de shlai Greg sang go madu Yesu phe mung kan sa go ngai mi ma khra na sa go shika wai dem jo sum sing lu mu tha e ga lu mu tha e kha ka ta tha mu mung kan sa tha mu ning gon ta wa tha mu madu Yesu a ming ram so ai nga sa akhang ya mi nga ma sa dai ma jo Yesu mu a ming phe na ya Nati, Jinati, Sadani, Makra, Dai Yesu a mi petri, them jom do Yesu go, she akang aya, machine gimisha niam to Salayan up to Shin gimisha, Taina Sikan Remjo, they akang ya wish, Lulamat na, they need some sing the mugo, she akang ya, they need Munkangago, she akang ya, Ningon Tawago, she akang ya, Raymade, they need some sing the mutana soy. The moon, the Madu Yesu, Kunga, they should some sing the moon, Tana, Ma Kratana, so I got Luma de Mugo, Tani Tana was she, mother, Tani Tana Mugo, a king na the Mugo, outside of time, not under time. Time and space na outside go ngai. They go to Luma de Remjo, they need Grace and Atarating young, Tani Tana go to Kras, so I shra go a kang ya Luma de go. They need Shingin Mashani, Habomajo, Yesu go Shingin Masha Malai, Luma de Remajo. They need to Yesu Pekka many the night cry. Yesu gonna legal access lulet. They Greg sang a panta, Mantai, Ante, Salue, Kokangway. They job. They need to Yesu King Yang go to my go, Ante young Makago, around to my Madu Yesu Katago, Ante Remade. Them to them to pick up nature fry we need this side makra Greg sango a kang aya authority they be joy any ante kam shamek shukshani go mungkang gago nga shwe ni kumshan amiko khane shwe ante marago yang sadama shia ligo access shang ne they do ante kalang mi born again in remjo dai joy fry we ni go phinen tong ban na dai madu che bai matu sa ya dai ni ane agung law ni makra Ani ong dang lu ko khang be madu Yesu ko na lu na da se le ben jo an che shin gi ma sha be Greg sang go khang aya
ha chamu bung chamu ningon tawa go mu teni mungkat sa go mu akhang aya mu be teni grace sango jo sai le mi mina ten tha ante mashani be upna ante le mu sa ni be je yang ai kho khang be teni kam shamai chu shan be jo dai dai lam be ante mi ju le grace sang be ji ju shko ra madu yesu si kham da ya be kam le dai madu phang de bai se shak sa wa ba yong an sa da grace sang shima nya wa